Hello, chalai te beb song bahai tongbai khaklai no jotto no kaham no tongbai nyahnai. Tini hai no lamsugo ani YouTube channel rang pusao. O channel ang share market time misul fanatui koksao tako. Nor bahai no share market time misul fanatui srengna mo jongke ya saimana mo jongke ani channel o faidai. Omo haitebo video nanya bagai srengna bagai tako share market no tui. Ani channel no rok subscribe khanya di. Tai video nema yaglo ano video no chajakaba like tai share khai tako. To tini ni video bahanya belai no kaisa nangmani belai no important srengna bagai nang bagai tini video belai no kaham tangi himale ekdom jara ketar loktako share market no tei kabang borong saime atongo ngeseng srengna thanga hangka pulia no share market ni chikon mikon kogrong no saiman no tangi himale sungom no chikon ni simi kaham ke start khaima hangke ulo aste aste truk bujinai to ang ani video ni bising tei tauso jara jesu ang saiman kha abno norway share khayo to faringke tini ni topics no tei nai sainai thumbnail tonrong nukuna do thumbnail je kok sujak tong amna tini sung tini salainai tako oro sana thangke o kok sana klayo norok khana share market o kabangma borok rang invest khlai baksa rang kamai khayo baksa rang kamajago mane rang loss jago kintu specially share market o borok tamni bagi phai tamni bagi invest khlai asol karon hangke borok oro puisa kamai khaina bagi no rang ajina bagi actually share market o jesa borok khan tako invest khayo tako ngataw nangni jibo jodi share market invest khain thangke asol uddesho hangke rang kamai khlainani no emne ke share market rang kamai khaina bagai sakni phanle nangya tangkhai ni bokhro kisa nangnai kisa wansuna nangnai analysis khain nangnai bujina nangnai share market nang kaham ko buji unya khlaki hangke truk srungte tako nangoro phan riyawi aram khannogo asunya nangoro rang kamai khlaimano abon bagai noro srungna nango tako srungnani noro main kok ngataw ko ngor actually oro rang invest khaine actually bahake kamai mane nang kahe share paikya share market thangnai a share market nono bahake rang kamai khlairu abno tuino sungtini sarainai tai nongna ang phunugo birunai kaisa kanai stock nongna phunugana actually share market o tangkhe rang kamai khlai abno tuino sungtini salainai tako to faidingo nongno kongnang bujurna bagui ani computer screen o talang thangana ani zero dao dimit account tongo ang nongno ani channel o bar saka share market nong invest khlain thanga kaisa dimit account khulna nango zero da tui nang khulokmano zero da sini deshni number 1 broker norok bo jodi zero da ni bisingto account khaina mo jongba ang ani channel ni description ni telawo zero da ni link rirwana aro click khaina rok zero da thangi tako mane dimit account khulogine share market norok invest khaimano to abo hangke sini zero da ni dashboard ang sini zero da ni dashboard o phaipakya oro nang share paimano oro nang nangkhe share bo phalimano mane omo kaisa dimit account oro no sung share bo payo paine o dimit account no ni share no tonta omo tono bagina nang dimit account khaina nango tako go faidi ang no kaisa kani stock phunugirwana bahike oro rang kamai khlai bahike oro invest khlai Bajaj Finance ni kaisa stock tongo abno ang nongno details phunugirwana gor thangne sung fundamental o click khaina tonrong busang nukjak phaki aro Bajaj Finance Limited ama kaisa large cap company tamo omnoti already video khlairka amno nong naimo sungke ani channel o visit khaiman tako tornai dorang aro buy ni sinjak tongo te aro sell ni sinjak tongo mane nong omno jodi paina musung hangke o Bajaj Finance ni share no paina musung hangke nang oro bio click khaiman tako abar jodi ning paijak hangke nang agin sin paijak hangke nang phalna hangke oro sell ni sinjak tongo o sell nang click khlainai mane o stock no nang phalai manai hengke abo to ni yago tongo nang phalai blena hangke pula to buy no ma khlayo nang buy khanya hangke tam khanya mana paina hangke ta nang oro click khaimano jemon ang hai nang click khai phunu gano to bio click khaikya hangke nang bio sin kamane nang oro paina bagi sin ka tako ang to tabuk paya ta hon nongno phungna bagi ang oro nongno bio click khai phunu ka tako tabuk buy khlain ta hangke oro nanya di jemon oro quantity ni sijak quantity mane ta mon nang kaibu suk share no painai abo jeni nicha nang kaisa paina kaisa sinima no knei paina knei 10 ta 20 ta 100 ta jesu nang paina musung asung nang oro paimano nang omono paina thang hangke live market o paina nang jefro market choli tongo afrono nang omono paimano market ni time parang thanga nang omono paimaya ko phajing ta bok asol je kong nang sanamo songmani oro invest khai hangke bahike khoroksa invest khainai lab ang hangka ang Bajaj Finance ni stock thangana oro thanginai fundamental habano haboinai singoro detail o thanglayan tako tomongkha tini sini Bajaj Finance Limited ni tini ni market price gatak bin market price busoloi tong 5252 টাকা 50 পয়সা তিনি নি দিন মানে যে দিন আং ভিডিও খাই তঙ্গ তিনি 18 তারিখ 18 ডিসেম্বর ও দিন ও বাজাজ ফাইন্যান্স
tini salsao tako tini ni dino bo or jene or je chart nui to yadi bamo o je chart omo tini salsani ga faidi tabo nong nang phunu no salsani phunu kanong no tabo angnong no 1 week ni mane ek saptani o share ni performance mane thanai ek saptao o share ni dam busuk joroti change kha abono ang norno phunuk nai to ang oro 1 week ko sina oro 1 week তো তাহতে বুহরক ও যে চার্ট প্যাটার্ন খা এক থানায় এক সপ্তাহনি গর থানায় এক সপ্তাহ না বুসুক রিটার্ন রেখা আর এক সপ্তাহ নি কিন্তু 7 দিন বাইতাকো আর রিটার্ন সঙ্গ জগ 9.58% মানে নং সপ্তাহ কাছে সিগাং ও শেয়ার ন পাইখাংকে প্রায় 9.5% নং রিটার্ন মানে পাইখামো ভাগিয়াবো আং নং ফোন গানো এক সপ্তাহ সিগাং তিনি নিসিমে এক সপ্তাহ সিগাং তাকো ও শেয়ারনি দাম তমনি নর স্ক্রিন হারি 4835 টাকা 80 পয়সা সপ্তাহ গেছেন পরে বিনি দাম বুসুক বাড়াই থাকা ই করোনা হারি 5252 টাকা মানে নং 48 পাইনাই 52 ফাইর প্রায় 400 মতো নং লাভ মাখা সপ্তাহ গেছে পাইনো अब कैसा स्टॉक होसी जेसक दाम बारिवो आफरो नंग फालिर कांगे जेसक बारि माने अब नंग लाभ मानाय गसंग मो नायलेखा थानाय एक सप्ताहनि फाइदेंग जों ताबो थानाय एक मास दिनालेनो गर 1 मान्थ सिजक तंग जगाव on 1 मानो आं क्लिक खायफुन गानो एक सप्ताह नायमान परे ताबो जों एक मास दिनालेनाय गमो चार्ट पैटर्न फाइसा बाकिया मो गांके एक मास नि गे एक मास सकां माने तिनि सिमी एक मास सकां ओ शेयर नि दाम बुसुक तंगमानि नों आफरो पाख्याता कनिक बुसु दाम तमनि 4515 টাকা 25 পয়সা गे बुसु लामखा नों ताबुं फालारि माखमो एमो हायकर लाबुं उताको खाख्लयनो रक तुरुक तुरुक बुजि माखना नै चार्ट पैटर्न बिन बुसु जतै दाम चेंज जोंगा थानाय एक बছर आबनो बनंना फुनुंनाय तो एक बছर क्लिक खायनो तमं खासिनि एक बছरनि चार्ट पैटर्न तो थानाय एक बছर ओ स्टक रिटार्न रेखा 27.50% माने 27.5% थानाय एक बছरबो रिटार्न रेखा तिनि निसिमे एक बছर सिगां ओ शेयारनि दाम तमनि 4119 টাকা 35 পয়সা तिनि बছर दाम तिनि तो नुखानो 5252 টাকা 50 পয়সা মানে हिसाब खालायनाय दि कायसा शेयार पाख्यांका पुरो पार शेयार न नंगताबो लाभ सिमिनो 11 संखामो दुटा शेयार पाख्यांका 22 संखामो तीनटा शेयार पाखे लाभ सिमि 33 संखामो एक बছर सिगां कक्टाको फायदे संताबो 5 इयार्स थांलायनो 5 इयार्स थांगा नायदि बिनि चार्ट पैटर्न तला सागा तो नरुनुइ दंना चार्ट पैटर्न और फेबा तला सागा पर नायदि तुरुक तुरुक अम सागा फाइसिं कालांगो माने और हापं हाते हाय तला सागा फनो किन्तु एकटा एभारेज लाइन रम खांके नरक सुइने खेंगा ताको स्केल बेफानो अम किन्तु तुरुक तुरुक साकानो थांगो माने हमनो ग्रोथ ताको बिनि ग्रोथ बेलानि काहाम और तला कायसा कलंगमा कर हापाकिया और मोरा बायमा हायकर हापाकिया अब बुहुरुंखा जेफोर मार्च मासो सिने देशो माने कोरोना मार्क बारि दङ मार्च मासो ताको आबो करिमा मार्च मासो ताबो कोरोना स्टार्ट अंखा किरिमा चिनसा समय आफुरु कताल कताल जतन कोरोना रोगनो किजागो आफुरु शेयर बिलाइ दाम क्लाइन थांगा ताको आबो हाय हाय रिकभार खायगा ताबो खाय हाय बो कुसुगन कुसु कालां हाबिनि प्राइस ताबो नाय दि 5 বছর सिगां अ प्राइस नि दाम बुसुक तमनि मात्र 591 টাকা 15 পয়সা हंगे नंगो सेनो 5 বছর सिगां पाइखांके ताबो बुसुक लाभ खामो प्राय 8 गुण एसे बेसि मान खामोरा ताबो जों नायलेनो मैक्सिमाम माने जेफोर सिमि अ कंपनी सिन शेयर मार्केट लिस्टेड अंखा आफुर नों जरि और रां इनवेस्ट खायखांके नि रां ताक बुसुक खामो आबनो जों नायलेखा नायनायदि बिनि चार्ट पैटर्न गमो स्टार्ट खा 2000 सालो 2000 सालो बिनि प्राइस बुसुक तमनि नायनायदि मात्र 3 টাকা 95 পয়সা आशानि दाम से ताबो 2000 करिवो 20 বছর পরে बुसुंखाय को तेसमा साजावका 5252 টাকা 50 পয়সা माने नोंगा पुरो 4 টাকা खरच खायम बायनो ताबो नों 5000 मांखामो लाभ सिमिनसे बुसुक पास निटा नखा अ पार्सनो नायखांका नरो हाय बहरपा मिम थाना दङ प्राय 1,16,537.99% जरातिबो रिटार्न रेखा माने नों 2000 करिवो और जदि 1 लाख इनवेस्ट खायखांके 1 कोटी 16 लाख माने थांगाबो नों ताबुरां गमो हंके किन्तु अशियानि दाम बारि माबाय नों आसक रां आर्न खायमांका हंके खाख्लायाव बाहाके इनवेस्ट खायके बाहाके पैसा बाहाके कामाय आमनो नरक बुजि मांखा नै शेयर मार्केट इनवेस्ट खाय बाहाके रां अमाहाय कगनो कमाव बरं सायमिया आ कगनो साना बागै तिनि एक्चुअली अ भिडियो न सामानिबा नों खाख्लायाव नरक नखना जे माहाके न सिनि शेयर मार्केट रां इनवेस्ट खायनाय नों कामाय खायमां ताको हंके आबनो कारिबो कंपनी डिविडेंड रो बोनास खायो स्प्लिट खायो आमा हाके बोते रां अंगो आमा हाके आलादा रां बरक इनवेस्टर न रि रोताको तो भिडियो न आं तिनि तै रलिया माहायतेबो भिडियो न नायना बागै तै बुजिना बागै
ani channel subscribe khaina di tei bell icon click khainai ketal video ni notification bo mani to malai phenai mo haite kaisa video tinin bagi asuna hambai.